Adriánko, čo donesiem tebe meninám? Ty máš meniny. Páči sa, ty máš meniny. Páči sa, tu je tvoja torta. Vidíš, to je tvoja torta. Tu máš napísaný Adrián. A čo je tu? A čo je tu? Páči. Čo je tu? Je tam. Vieš, hovoril som, keď ty máš meniny, že? Dáš mi, dobre? Ty máš meniny, že? No. A ponúkneš aj nás? Odrežeme tortu? Dáš aj babke, otcovi, mne, dedovi? Ja sa ja budu esti krojula. On je aperto. To je fondant. Igen, mindenkinek. To máš vláčik? Je krásne. A ty nemá oči, ukáž oči. Tuto má oči, pozri sa. A ty máš vláčik. Tam. Ale ty máš takéto vláčik. Kde je? Toto. Miasít. Je. Igen, azt mind megehetszed. Počkaj. No, tak si chytíme nožík. Chyť nožík takto a budeme spolu krájať. Tak. Toto trošku otočíme. No a každému odkrojíme, dobre? Tak. Ťup. Šup. 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 Tak. No. To je čo? Tak, pripravíme tanier. Dobre? Tak dáme. Počkaj, musíme vyťahnuť. Tak. Tak. Teraz chyť nožík. Odkrojíme každému, hej? Tak. No. Aj otcovi. Toto komu dáme? Ty budeš mať vláčik, no. Dáme babke. No, chytíme. Áno, tak. Komu dáme toto? Dáme otcovi. Otcovi, no. Teraz. Teraz dáme dedovi. Komu? Ty budeš mať vláčik, áno. Dedovi. Áno. Tak. No jasne, a to je tvoje. Tak, teraz odložíme nožík, pozri. Tak, a Aďovi dáme vláčik. Dáme vláčik? Pozri. Jej. A toto je Aďové. Aj to si môže zobrať, pozri, no, vagón. Ešte kolejnice. Vidíš? Jej. No, ale pekne je takto papať. Áno, zjedla si už oči, no. No a môžeš papať. Dobre? Ale počkaj, nie tak. S rukami, počkaj, donesem si vidličku. To je vláčne knihy. Ja, ale je potom. Vágjon neked, segítsek? Adjatok neki van tortát, ne azt a izét, inkább torta szeretek. Na, mert ez tiszta izé. No, ha van cukros valami, azt nem minden. Počkaj, dedo odkrojí ti tortu. To je sama fondant. Da. Tu máš tento. Szálljon meg tiszta feketelen ki. Hát, to máš skoro. No, Aďo. Na tento si vykuj, ne? Taký chceš?
svätého Ducha, sláva Bohu.